Thoko cia mahiũ kaingĩ na kaingĩ ikoragwo irĩ thoko cia ng'ombe, mbũri na ng'ondu. No tiguo harĩ thoko ya Lubao ĩrĩa ĩrĩ kilomita 6 tu kuma taũni ya Kakamega, thoko ĩrĩa itabanagio o mũthenya wa Aramithi, na agũri na endia macemanagia gũkũ kwendia na kũgũra mũrata wa mũndũ, ngui. Nĩ thoko ĩkoretwo kuo kwa ihinda rĩa mĩaka 69 na icenjetie mĩtũrĩre ya aingĩ, endia na agũri a ngui. Mimi ni mfanyabiashara ya umbwa. Nilianza kama ngali ni kitoto sana. Sasa hii nakushafikisha miaka 62. Na biashara ya umbwa ni mzuri, na kushasomesha watoto. Sasa ni kushakuwa mzee kwa ngali ya mambo ya umbwa. Endia a ngui ici aingĩ nĩ aikari a Kakamega na mendagĩria agũri a kuma mabũrũri ma Tanzania na Uganda, na o hamwe na a kaunti iria marigainie, ngui ĩthiĩ ĩtuĩke mũrangĩri wa mũciĩ. Soko ya Lubao ni kubwa kwa kuuza umbwa kwa Afrika mzima. Umbwa ilianza kuuzwa Lubao 1953 mpaka saa hii. Wateja wanachukua umbwa wanaenda kutia kwa poma. Huyu na askari kubwa kwa poma. Atulipi mshahara na kulisha tu. Wakinya ngui yaku thoko-inĩ ĩyo, ũmĩohagĩrĩria cuma-inĩ iria ciakĩte thoko na nyororo yayo. Wona mũgũri na mwathogorana akũrĩha, ũkamũnengera ngui na nyororo yayo, na kũrĩ na ndagĩtarĩ a mahiũ thoko-inĩ ĩyo arĩa magũthecagĩra ngui njanjo ya kũgirĩrĩria mũrimũ wa kũgũrũka kwa ngui. Sasa kama tunauza kwa mteja ndio anapika sindano kuzuia hiyo sumu ya umbwa. Kutibu na shilingi 100. Ndipo umbwa. Wanapeana services sokoni hapa Lubao na deal na mbwa. Wakati ambapo wakulima wanakuja kununua, nawasaidia kufanya maintenance treatment. Hiyo ni deworming na kupeana multivitamin, na zaidi tunawaelimisha kuzuia ugonjwa wa rabies. So mimi wafanyia hiyo service ya kudunga dawa ya anti-rabies. Nĩ thoko endia marauga ĩrĩ na kĩguni, nĩ amu ngui ĩmwe nĩ ũkwendia kinyagia shilingi 6,000. Umbwa ndogo kike iko kwa shilingi 500, dume ni 1,000, na kubwa yenyewe iko kwa 6,000 ndume. Kike ni 3,000 namna hivi. No thoko ĩno yendagia ngui cia kĩmerera cika, ndĩkoragwo na ngui cia gĩgĩthũngũ. Usa ya kienyeji ya wasungu inashinda sisi bei. Ya wasungu iko kwa 20,000 enda mbele, lakini ya kienyeji ni shilingi kama 6,000 namna hivi tu. Magonjwa ni yale, but sana wa kizungu wanakuwa vulnerable kwa haya magonjwa, but wa kienyeji wanakuwa resistant, somehow resistant. Their immunity is a bit stronger than wale wa kizungu. Yes. Chakula sana kama hao wa kizungu ndio unapata wanahitaji, kuna specific food ambayo wanafaa kupewa, lakini hao wa kienyeji hao ni survivors. Marauga hadhara no ĩmwe tu harĩ thogora ĩno. Biashara ya umbwa saa ingine ni mzuri, saa ingine ni mbaya, kwa sababu unaweza enda ununue umbwa ufunge kwa boma, siku moja inakata nyororo ama kamba inapotea. Sasa inapotea na pesa yako. Onjoria thoko-inĩ ya Lubao marĩ na mwĩhoko wa kwandandũra wonjoria ũyũ wa thogora ya ngui, makiuga nĩ wanjĩrĩirie gũcokereria kumana na kũhĩngwo nĩ mũrimũ wa COVID-19. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.